Mi tiva ku ri minyiko mara mi me tinyiko aka endzhaku ka Malamulele sale maka Xinhloni laha ni tshamaka kona ka nkarhi wa sweswo like loko ni ku ka ni vula Salem. Welcome to Vatenga Hambani. Khome Douglas Nwani. Khome Nyiko Hi mi tisela swilo swa proper. Vatenga Hambani. Goborile tatana, kuteyisile tatana. Goborile tatana, Vatenga Hambani. Vatenga Hambani. Hello guys, I'm amukela ka Gala YouTube channel ya hina Khome Douglas Nwani. Khome Nyiko Vatenga Hambani. Ma swi tiva siku rin'wana na rin'wana tshama mi tisela swilo swa proper. So ya namuntlha hi ta va hi vuye hi video yin'wana since Saturday nga mugqivela namuntlha i siku ra storyteller kumbe ku hlamusela. So namuntlha ta va Mamasila a hi hlamusela swa i mani, i huma kwini, i tshama kwihi, i kulele kwihi, ekuleni ka yehe a ri munhu wa njhani, ku endleke yini. Kahle kahle i hi hlamusela hi vuye kahle kahle ku life ya ri njhani evutsongwanini bya yena ku ya fikela laha a nga kona sweswinyana. Va ta ni tiva ku antswa. Ni ta mi tiva ku antswa. So before hi dya nkarhi nga khohlweni ka like mi follow mi subscriber and then mi comment guys anything leswi mi lava ku swi tivaka hehe kumbe loko mi lava ku edaka leswi a nga ta swi vula leswi mi navelelaka nga ku mi ngo swi tiva yehe feel free ku vutisa. So before hi dya nkarhi baby i mani wena? Okay guys, mina hi me tinyiko ti tele tinyiko letiwani a yi va yin'we ku ri mi n'we mi tiva ku ri minyiko mara mi me tinyiko aka endzhaku ka Malamulele sale maka Xinhloni laha ni tshamaka kona ka nkarhi wa sweswo like loko ni ku ka ni vula Salem. Lawani a ni tshama na baby sweswo ma swi tiva Vatenga Hambani and then mi ni kulele a Venda cause hala ka Salem ni sungule ku tshama hi 2020 hi ti 14 ta January mara mina a ni tshama Venda ni bebuleliwe kona ni kulele kona ya na bondo ya halaya ni tshame ngopfu kona kahle mi ni bebuleliwe a Chaulu clinic ya khale sweswiwani a ni ku na yona ni bebuleliwe clinic ya khale leswi swi nga library le Chaulu xa Vabohwana and then a ni tshama Xifundzha-Munangwe laha ni tshama kona mara primary a ni dyondza Gaba primary school a ni dyondza Thomani primary school leyi kumekaka a Gaba. So a ku nga ri kule ngopfu mara cause a ni famba ma 30 to 40 minutes ni kha ni ya primary. A ni zangi ni va na ti-movement to ve na cinca xikolo kumbe yini ni dyondze kwaya kusuka grade R ni heta grade 7 ni nyikiwa ya zangi ni ya helo. A primary vhele a ni nga hluphi mathicara ma swa ku loyi i n'wana wo tiyimelela mara lexi a xi zonda a ni nga lavi ku pfukiwa u nga ni pfuki because mina ni munhu wo ni tshama ni kha ni ti hlekelela so loko wo ni hlupha ya hi laha na mina ni nga ta ku tlherisela leswi lavaka swo ta swi kuma kahle kahle. So ni hleketa ni ri primary ni ve ni lwa na buti wun'wana ni ri ka grade 7 and a ni tshama na yehe so a hi tshama swin'we so hi ni ve ni lwa na yena ni va sweswiya swa le primary swo loko ku lwa mi ta kuma ku ri na crowd ku za ku ta thicara rin'wana ri ta hi lamula mara zangi swi ya helo kumbe tihofisini yiniyini ku hi kumbe rivalelo and then hi tshama hi continue cause a hi tshama swin'we a va zangi va ku va ta hi swapa un'wana a tshama la un'wana a tshama la swi endla peace and then swi helela kwalano. Okay and then high school ya mina ni dyondze a Dyondza Lushaka high school a Chawule kwala Chawule xa Vabohwana laha ni dyondza kona ni dyondze grade 8 to grade 12 a ni vangi na movement na kona and loko ni dyondza halaya Chawule a ku ri kule hikwalaho ku ri kule nyana cause a ni famba vo ma 1 hour to 1 hour 20 minutes kwaya ni ri ku fambeni a ku ri kule na le kaya so a ni make sure ku ni pfuka na ka ha ri mpundzu vo ma 5:30 a ni pfuka hi vo ma 5 to 5 kwaya and then vo ma 5:30 a ni make sure ku na huma cause a ku ri na studies xa 6:30 loko u leta va ku pfalela gate
so nkarhi wun'wani mi kuma ku va pfala na vona va le ku pfaleni se ha boheka ku tsutsuma so a ni make sure ku suka ka ha ri na nkarhi because a ku ri kule and a hi make sure ku hi famba hi tele cause ndhawu liya a ku chavisa nyana a ku ri na nhova laha hi famba kona mi kuma ku vhele hi ndla le minkoveni eminambyeni a ku chavisa and then me ka hina a Venda a hi tshama hi ri kahlekahle ka hina hi 6 i vana va yi 4 na papa na mhani and then vana lavaya firstborn ka hina i Edmore leri nga MTG ra le Msangu and then number 2 i Jeffrey and then ku ta mina Tinyiko ta kona hi minhwanya wa ku hala ka hina and then last born i mfana va hi amukelana se a hi tshama hi vitana ka hina vasibali va mina hinkwavo ya va ri 3 a va ngo to ku hlupha no vula and then a hi tshama a hi tala ku meka 5 and then papa va ri ntirhweni mara ka hina normally okay and then vutomi a byi ri ndlela yaleyo so ni ve ni heta hala dyondza rixaka hi 2018 and then 2019 a no ti tshamela kaya after kwalani ni ve ni ya ni yisa mahlweni na tidyondzo ta mina hala a Valley 2020 2020 2021 22 23 24 last year last year loko ni hetisa laya a ni ti tshamela kwala ni tshama na baby se la Valley laha ku zama ku va na drama leti a ti ri kona hala xikolweni drama to fana yini ni rive ku mi byela a high school ni ve like a ni miyelini vhele mara nakona loko ni pfuka a ni zonda ku pfukiwa cause ni munhu wo ni tshama ni ri ku hlekeleni loko ni pfuka hi ta vona na ni yo lwa nyimpi yin'we na koho primary nyimpi yin'we high school nyimpi yin'we a swi ta hi apply swechini a na hambanani sweswi ni miyele ngopfu ni vula guys mara ni ve kan'we mara mathicara ma tiva ku ni miyelini so a high school lexi a xi zonda futhi vafana ni nga va rhandzi a ni zangi ni mi rhandza vafana ni mi rhandzani ni za ni ti heta xikolo xa mina ni nga zangi ni landzela mfana wa munhu cause a ni twa i nga ri vafana va nyikana ngopfu ti-problem stress yini so a ni rhandza ku ni la ku focus ka leswi ni lavaka swona vo tshama u hlangana u va na stress no a ni swi vona tichomi va lavaya ni tshamaka na vona so van'wana va ku va dyangi swa tolo a ni la ku tlela ni nga dyangi mina na ku tlela ni dyini and a na ha ri ntsongo so a ni zangi ni swi landzelela and then a ku a ni ti soli like a swi zangi swi va swilo swa bad maybe mi ta kuma ku se ni na vana va 3 sweswiwani loko mi tiva ku ri na xin'we a wu ta vuya u swi lava why a na ha ri ntsongo musa u swi lava phela why loko kume n'wana u vuye u swi lava loko u ze u endla mhaka leyi loko va ku ri mistake ke mistake a ni ngo xi lavi loko u xi lava va fanele u protect a ri ntsongo nkarhi loya loko u ze mhaka wa xi lava a ha ri ntsongo nkarhi loya na vutsongo laha ka mhaka leyi loko u ze sungula mhaka leyi okay kumbe okay mi ni ta ku mi kahlekahle ni yo kula ni ri duma swilo swo tala ni swi voni after swi tivi after swa ku tala ni nga okay vana va masiku lama at least va swa ku ku na ku protector like ve tlhaviwa swi ku yini vo 5 years yini vo ma yini nkarhi luwa wa hina luwa a ni swi twisisi na mina mo endla ntsena a ni endlangi a high school ni za ni huma vet ni nga endli so ni twa nga ri maybe a na ha ri so drama a Valla a ni zangi ni va na yona leyo okay ni hlangane na tona ti-challenges yini challenges ta ku fana tibuku kumbe hinkwato okay mi lava ku specify financially emotional physical hinkwaswo hlangane na tona ti-challenges ta ku tala cause hala swikolweni swa le henhla obvious ku tika ngopfu halaya ku tlula a high school cause a high school
u va wa endleriwe everything so life after matric ya vava kahle kahle swi hlangana swilo swa ku talatala ya and then fika namuntlha ni ka kwala na baby Okay. Really. Alright guys, mi swi twile hi tshemba mi enjoyile video leyiwani se tshemba se n'we a mi navela ku tiva hi mamasi se ma swi tiva ku munhu i huma kwini i kulele kwini a dyondza kwini sweswinyana fikelelanga ko kahle kahle a hi tele swilo leswi lavaka ku at least mi n'wi tiva nyana ku antswa ku na vanhu va ku tala kasi mi huma kwini loko hlangana na vona so video leyi ta antswisa swa ku tala ka vanhu va ku tala ngopfungopfu lava hi landzelaka tifani ta hina va rivaleni ku ya subscribe mi hi like-ela mi hi share-ela ene mi comment mi share next week Saturday ku ta va ku hi ta ba part 2 ya ko ku ta va mi karhi ni ti hlamusela tiva ku antswa na mina ni ta hlamusela ku ndi huma kwini ni kulele kwini njhani hi ndlela yeleyo leswi Babes a nga hlamusela swona hi ndlela yeleyo ya mara bebe ta hlamusela swa yena yebo so loko mi lava ku tiva swa ku mina Mbebeza hi hlangane njhani yi ko video leyiwani yi nga kona laniwani hi nga vula ku hi hlangane njhani part 1 na part 2 la Mbebeza a karhi a hlamusela ku hi hlangane hi ndlela ya njhani hi xitori xa yena na mi ni hlamusela so mi nga cheka nje kwalani kumbe mi cheka mi gugula ku hi hlangane njhani ka va te ngamba then mi ta yi kuma kwalani dango Baten gambane. You are an angel to me. When I run my west, you're my